Narang Khalifa nene eki ho mon leli makasanya narang. Hala tani suruh terinspirasi sini bemo bela saik narang Khalifa ne. Duke ita COVID karantina hiuma ita hala betida ita tengke mengasai tuang saya dah makai tala hamus be ya kira saya host kare. Antes satu bahare video dane kita haluha like, comment, no subscribe channel dane aturune bele desenvolve liutang channel idane. Olá colega si rambut kola hau jelly baretu. Lorong ita ia situação nya larang ohin semanida to? Ohin pas semanida ita estado emergência badala sanulu racing ida. Hau plano atu foharis hanya asuangnya narang Khalifa. Atu foharisnya kalau tene halo Desculpa karek barulho tambah ya sorry iya kuda karau fahi bibi. Yang sebenarnya sirah. Agora hatu farisnya. Anti tet faris? Tereja telai. Jelas Reza itu conhece telai hanya asu deh Khalifa. Mana? Oke, kita hai Khalifa. Ini mana? Khalifa. Ya foto dah. Narang Khalifa nene eki ho mon leli makasanya narang. Hala tani suruh terinspirasi sini bemo bela saik narang Khalifa ne. Mungkin Sirwa salah satu penggemar berat si Mia Khalifa. Kolega kesehatan Mia Khalifa. Mia momento halimar film herceti tukang bubur naik haji ne. Dia mungkin Sirwa terinspirasi ho narang ne Khalifa. Surah putnya pali dari Khalifa. Dar sandet hanapai fohantannya ne ba agora hin ha pariset min kolega sare. Sintina ore lalar sena hapal naus ne halu malaran dois ne bita tengi fase heldet para labele dois lalar label war sintina la bale. Soalnya kolega sehari hafarisnya hau uza shampoo biasa ita fasi tene fukne. Tam hau foi primeira vez hakiak asu. Ulo pernah hakiak mabe asu lo sangianda la tene senia asu mane. Emanya asu karek ne mahali meriguma. Pernah hakiak ya. Mabe nunca pernah faris tam haski kuang hela. Ulo kenapa? Asunya biasa mahali merlet asu muski kuang lucu lo sebe hau gosta ne hau fahang nan ruing banyahan. Ni muta nya mati straight para ya menyasu. Lema hafin pertama kali hakiak asu dona pe kolega sen memang sa atene na hakiak asu experiência hakiak asu sampo asunya ne narang sera para depois buka tok. I hang asunya para asu matene. Bel foto que me comentário para hau sekalian bacek hotu. Tama haula ya experiência hakiak asu ne be haula atene ne be hau fariset usa sabão se biasa haris ne. Ho haha saya biasa mihan na sosis ikan. Tapi asune tahu itu marang yang lekue handa. Alah tene asu de gengsias ne halet itu marang sih hang. Asu lekue hang. A few moments later. Oke kolega sira losona halfing hari satu. Kelihatan hari satu kan. Disculpa karek hauris terus area lah salaris hanoi mas nedona. Agora hau atuba studio hau homoleli iha asunto da atau kuliah kona ba programa phone nebe mak se realiza iha amin YouTube channel Class Pro nebe ba kolega nebe mak katene kliang lita na fatin tirau tabas studio.
Agatene. Oh, sei mo mai. Oh, ini kan. Oh, kanta tem musik ini. Oleh telepon ini. Oke, aminia sorumutu. Aminia meeting bahwa orang ambil kuliah hotona, rundown mas hotona, rundown dah, bumper hotona. Ini program mengelili hal hotona. Aku bocoran tuantang dari data tuantang sama kolega saya tambah bazeia basita sound dan kan hal bele convida emal livre atau tamu main. Sebenarnya programnya livre bem hoto sih. Como ita tem que hanesam povo na media tem que cumprir, não tem que halo tu regra na bemak bot sira fosai ona. Tangi hau plano hana programa primeiro hau se bolo ulo. Abolo ulok mamleli am berarti silia lai. Pokoknya sa openingnya am lama test silia ulo. E depois de situação dia que tuanga covid nemos ihe tenerain sa pokoknya situação dia que tuanga how say convida fale colega sercelo. E programa dani Alai musik liu. Ya, wah halian tanam. Lalu terlalu halai liba musika. Curhat mus bele. Ai nalo kue hari matanis air mata buaya nih mana. Curhat mus bele. Ini sendiri merai ini simplesmente me fuan larang labrani atau kuliah saya bele mai ya ami fatingan. Ita tani samutu kene. Pokoknya hal tani samutu kene bisa. Ini curhat. Jadi saya mau kuliah dah. Karat curhat sentimento. Terus saya ada musik dan memang nih gosta. Entah nia tem request ou tem canta. How ma canta paling ya? Agora nia dia tamu mainnya canta latin. Ya, por exemplo, nih hatene canta ini canta rasik to. Nih dia kita. Oke, jadi ini curhat sambil canta. Ada tuh. Main hari asik. Favorite lai? Itu lah dia. Ini ya. Leli kulen tuh kono programa nih. Bele bolo mus gitaris misalnya. Pemain bola sih? Pemain bola mas dia. Penting iya talenta. Talenta dia bele mai. Kari bolo mai, selama ini saat mana. Mas, por exemplo, se sira mah cara oferece sinha rasik. Alhamdulillah, insyaallah. Nesse tu liu se dalan dana bem. Bele. Sih, bel tahu nomor teleponnya program. Oke, tahu program pasti. Iya. Kan balong kan ia talento mah be sira lah dalang atau satu. Ia talento mah be lah dalang lah. Jadi kan ini bele mayam di program ada. Kita bele promove hamutu ini talento. Rencananya primero atau bolo kolega dah halo Sofane, los. Ini mah halo Sofane. Promove ini mah ada bagian halo Sofane, Sofamiang Kapas permate berato los. Ne mai hamo berato la tene ba ini hira kali. Ida mana? Ne meja. Ne ni halo horo da bekas ne. Usaro da bekas de. Usaro da bekas. Ida ne feito. Ne feito mai uscire pabrik Hong Kong. Oh my god! Wow! Bungkus. Comprende? Setidaknya? Comprende ya? Comprende. Ida nemos saya nessa experiência ida mai hau tambah aku yang primeira vez saya spesial sa host. Host program. Ya, host program. Jadi duke ita COVID karantina rumah ita halo betina ita tem que mengasah itu ang saya dah makan tala hamus be ya kira saya host kare. Losa maneira. Oke, lo zona colega Sira vlog bau hiloron to henere tona so in colega si hari a minha preparação ba a minha programa ida ni ha como lele eu in kuliah na buat barak saya dah makan mura precisa saya dah makan tengki kuliah pokoknya mura kuliah muito kotona lalu bakal lesser na dali datang ini curioso los kar katu hatene a minha programa ida ni nila la ko ingin sa no nia bahira mat sai sebanoin semana oing programa ni se meluncur. Nego bakal legasi kita luar like, comment, subscribe channel ni atau ne ini bele hari bocoran nebe how for sai husi hanya vlog ida ne. Losana makner tona aku le barak diu. Bye. Antes hawa tu taka video ida ne, kita luha like, comment, no subscribe channel ida ne
Aturune bele desenvolve liu tang channel idane.